lo fatu le Mataio fo le lofo lo tātou atua I so se tāwha le lalangi e maisi so tātou atunu I le Mataio fo ua le fua mai whanunga le lei I le alofa sisili o le ali Ia wao le tātou whiro inga fo I le Mataio a ta alofa atu lo lima tu mailo au ta alofa I le anga le lei o le tātou mataisili le langi I le alofa lo tātou wali o Yesu Keriso I wafua nei aso malo folau malo fole unsai malo le nei aso fo I ia le ali ia o tātou to ai mai tau mai le fai unga le nei mai aso ia ma walunga le alofa malana tausinga ia te tātou o le so ina le o tātou po kalame o le leo ia po le FAAOLATAGA o le tātou wali ia po le 𝚜𝚘𝚙𝚢𝚑 moli le tala le lei a Yesu Keriso e ale le FAAOLATAGA whaatalofa atu I tātou paanga I lunga le YouTube channel o le tātou TV le Global Kingdom TV whapea fo I lunga le Facebook Live ai maise I lato uma lo fia ma whai pea lava le tātou ria la hata e whai mau paanga e te fia whaalongolongo ia lo whangia le atua le nei aso whamanuia tele le li I lau whaalongolongo ia e maise lau te talo usa ma tātou ngā luenga whai tono tātou TV tōr whatalo whasua sunga whatonu sunga whaiwhiau ma whaitua whapea whanau whaialo ia lang sua sunga toina ia le tinu ia e maise lātou uma au auna le atua lo au tō wha mai I to tono le tātou TV nei ia awale whaingaluenga ina o le whinangalo le atua pe au na usu tangata whaingaluenga e whapea foi le whinangalo le o lo mātou o mai ai mātou te o mai e moli le whi au taua lau fo se me ai tau me tau mawha le nei aso whaleanganga awale sauninga ma tāpenanga le whaingo lewa I aso ia me se loanga I atu sa pati le atua ia whawhiroa I fo se mātou ai ngalotu ia nai so se vahanga lo e maua mai nei tai au ia o te whaatalo whatu I le suafa manmaro Yesu Keriso o se foi nei ainga I Australia ia ma Samoa o lo e nei ainga mai la tau wo mai masani o lo mai mo mai malo lava le sai malo te talwa pe foi tuila nua ia ile anga leo le atua le nei tai au o tono le o tātou po kalame o le lona sfuma le lima lea o le vaenga o le tātou po kalame pe o na tātou whaasoa ai I asfalele taitasi o le tau wha leo ina lea ma moli pea le wheau lea le ngaltala ma le whaatonunga o le po kalame le atua I o tau atu e whainu malava I o tau watu te ele lava ni tusinga le whionga le atua e whailoa ai e ao na whailoa atu awane I ngā tia awa te tau whia ai whaftai le atua le nei avanoa ma tu tele mo whaintala ai atu I tele o isi tu e whia o le laulangi e o nisi o lo moni mau I le tala le lei o lo la tau whaia awa maua le nei avanoa e whaftai le atua nei avanoa e whapena na whaasoa ai ma mori ai ma mātou whaangāt tauina ia awale tala le lei o le tātou atua ia Umaya le nei tai au tātou te whaasoa whatasi ia nanga le lei atu le nganga o le atua. E le ngalo le nei tai au le whatalofa nai tua asinsina I maota malawa I la o tau pitola au o lo tau wapea nana ula le mulama whaatonga I le atua ia manuia whaiva mtiuti o whianga I ele nei atunu. O se tāpu inga mau au auna le atua malo soi fumruia to sunga whaltua maise tāpenanga o le upo le atua I whata ia maso se taimi ia anga le lei tu mau whaunga lo tātou matai I le au nanga ma le whaasoaina o lo whingalo. E se tātou amata nei tātou talo e moni lava ma whaamania I o mātou loto. E le aia seisi na whaia nei mea uma mea le lei o mātou tofu si ai le nei aso e uno mātou whiala mai o lawa fio lava. E le mawhai foi ona mātou ngungu pe mātou te nofo ai. Na o mātou whaleo ai le loto whaftai e whaamaunia I o mātou loto pe ana le seinoa. Lawa fio sai le pō na pō se o mai le nei tai au le au ngai oi ma lausu o tangata mai se lau whatuatua o mātou mafuta foi lunga o penga te whailangi.
ona o le mana tele o lau fiu whaalia o mātou sanga i nei ma se whamanianga tele o le ola o le malosi ma le nei aso ia fo i ale vi inga i lau fiu. Lo wawa whātonga atu ai le suafa Yesu Keriso tō mai alau whamanianga ngang paia whāpea nana whangangana lo ngutu tau talangia la upu le nei aso e moli le wheau o le leo le whaaolataga o le fofonga o le lolo o le ola e whaavau o le siu fofonga e whailoa ai le ie le manuia e whaavau o lo whapena o na mātou whasoa ina lea ea se mea o iai lea se mea o lotolotoi a lea foi se mea e mawhai ai e te le se tāua o lo i te tonu mātou te wala awai le nei tae au ia whaunga ina le whatau waa male i le nei tae au male vai whaa pe nana moli ele fe awa le tala le manuia le tapua ina so mātou atunu i mātou mlao e talo mai mai se la o na whaatonu sunga to ina mai se whaitua mano whaialo mātou ngā lufa tasi malo wanganga i le nei tae au ia i ume lovi inga ono Yesu amen e mamene ia praise the Lord whaafitai le atua nei tae au Mataio lo mtau pufitu alo ve besu tol su faalo ia i upu ia Yesu whaapea ia o tau ruatu whaitoa wapiapi a wae wā tele whaitoa e lau telefoi le ala e tawatu i le malaia e toa telefoi la tau e ui atu iai a wā e wapiapi le whaitoa e lau titi foi le ala e tawatu i le ola e toi titi foi la tau e mawaina ia o le tātou tusi whaitauna nei tae au e le whaautura se whaamatalanga i nei tae au o Yesu uana o ia le ala po le whaitotoa lea e te tau atu ai i le whaaulatanga e te o ai le manuia o le atua pe te tātou te tau nuu ai le manuia e whaavau o le o puia le tustala po o Yesu o lo whaamatala o lo whailoma i o le whaitotoa e tau atu i le ola e whaavau o lo ina lo tala noe fole one mtapo se fulu o lo whaipue fitu e o leiva o lo whaamatala mai ai i winga le whaamatalanga lea ua whaanga mai le whaitotoa e whaafai fie ai i so se tangata whaitau tusi ma tangata whaitau e le mawhaina e ulu fafo pe a le ui le whaitotoa e le mawhaifoina e alu taungat whale e te ui al whaitotoa o le whaitotoa le awala e whapenana ua whai e saunia i le whealuai ma le whaingofie o na ui atu ai i mea umalawa e whaatusai le whale le ala u whapenana a mai le tae au nei e le tusitala ma whaamanatu le tae au nei e toi whailoa ai na le winga o le mea le whaotanga o le whaotanga Yesu Keriso o le na wina mai whaperana maliu ma toi tu manu malo ma a wina mai le atuolo na teripele ina ia maliu ma toi tu manu malo o ia ina ia whaasaoloto ina i tātou mai le whapetania se i tau tala tau our salvation is a gracious gift from God. God chose us out of his love for us. Jesus died to pay the penalty of our sin, and the Holy Spirit cleansed us from sin. When we believe in eternal life, it is wonderful gift for those who trust in Christ. O longo winga e tātu titilo iai, o se whaamanuianga le nei mai le atua e ala ia Yesu Keriso, o le ala whapena o na tātou nauna wai e moli le wheau le alanga o lena maliwa Yesu. Na wina mai le atua na alo ina ia maliu mato tu man malo ina ia share atu le alofo le atua e ala ilo na maliu le ina ia maua tangata uma lava le pena e whaalongo ina nei tae au tau whaamatala atua e le film wale tau tala ino tato mta upu nei tau ina ia tato titilo o le ale mea le tala noai le ala wa tato iai pena whaatau whaamatala le tae au nei le wa tato iai le tae au nei e ao o na tato talia ina
o le whaitotoa la, e le mawhai o na tātou ulu whale atu, pe a e le ui le whaitotoa. A le paule mea a whapeke oso o le whamarama, o lo la vea. A ele la vea te tinga inga e whapenga o na tutupu ai ni whawhitau li ropunga mai whamarama. A o le whaitotoa, e fulilo ulu whafo, te ulu whale mai, e leise a whaina. O lela tala noa le whaitotoa lea, o lo tala noa o Yesu le whaitotoa, i le a ngai atu le langi e whavau. E le mawhaina sa watu seisi le malo le langi. Yohane su whawhe po ono. O ia o le ala upumoni ma le ola i le sa watu seisi le tama pe a le ui a te ialanga o ia o le whaitotoa. O le whaitotoa la pe ona whamatala. E le tusia a Mataio. Me o le whaitotoa. O le tau atu i le ola e whavau. Wa piapi e le whapea o le a whainga tā ai ona a vea oe ma kerisiano petai. E tasi lava le awala te tau. Tātou te mafuta ai e whawau ma le atua. Mai e to e titi foi la tau e whiwhire sawawali i lona awala. O loo whamatala mai i o le awanole ma whai ona tātou mafuta ai ma lo tātou tamau le langi anga le ma whai tātou wai ai. Ona o Yesu o le whaitotoa lea. E le ma whai la se tasi. E le ma whai se isi ona ulu whale atu i o. E le ma whai se isi ona ulu atu i le malo. E le o le lotu le ingoa. E le o le tapua inga le ingoa. E le o le ingoa le tangata pa ia po se tangata malos po isis. E le o se isi lava ingoa. Whai mai o ia Yesu lea o ia o le ala upumoni ma le ola. Yohane se fulu lo utala noa ai fo ili le whaipunga e se fulu. E mai le yon se fulu whaipui e fitu lo whamatala i ngā mana e fo e whamanamama. Tātou tala no mo mo whaitutoa langa whaitutoa o le kīre ngā po le awala lea so se tangata kerisiano iwa e fitu whaipui iwa whamai. O na toi whetala e ture Yesu i ate i la tau e moni o te whaiatu i ate o tau o au nei o le whaitutoa o mamoe o i la tau umo e na mua mua i atau ngā o i la tau mo whao mea. A o le whaalongo i mamoe. Ai le whaalongo mamoe i ate i la tau. O au nei o le whaitotoa a whai ui mai se tasi i atea. E whaolaina ia e alu atu ma alu i whafo e mauafo e ia le manuia. O le manatu ma le langona o le taiao le nei ma ia tātou toe. Te tiro tutoa e pena ofeatu. O lo tātou tau sinio i mele lei, ele o leanga, ele se me leanga le lotu, tulau. La ia se me leanga ai, o le tau sinio me uma ina ia tātou tau whai, e whai me uma tātou te ngā lulue mo le atua, i te tonu le kalesia, so se kalesia. O wala au e tātou e mea aranga i te tau, tātou whai, wihi masi te tau, tātou whaia. Ai, peitai, o le whe au le tai au ne manino la wala, le fina ngalo le atua, o lo tātou tau sinio le manuia whaavawa le atua, e le o le lotu lo na awala. O Yesu ke riso le whaitotoa, e tātou te ulu whale atua i le manuia e whaavawa, o le tātou ngā lue ma le tātou o nanga tono le kalesia, sa lau pasene na. O le whaamoe whainga le atua mo tātou whausiana na kalesia lau lang, a o le tātou o le manuia e whaavawa, pe a umalo o nanga i le lotu, pea umala u tautua i le kalesia, pea umala u ngaluenga whai i to tonu le lolangi i le ngaluenga le atua, o le facilite le whaafenga e alu le langi. O i lato umana taria o iam whatu atua lo suafo na avatu le namanuia aisea, le ane namanuia. A le tau te tala noa le tai au nei, o ia o le ala upumoni ma le ola le sa watu se tema, a leo tala noa le tai au nei, o ia o le whaitotoa. O le whaitotoa laia, o le whaatu se Yesu. E vai titi le whaitotoa. Wala na tala no whaapea. Ma toi wha manatu e whaapea. Longa winga, ele to tele nise fia e o le whaitotoa. Ele to tele ngtangata fia i le whaolatanga. Ma e to e titi fo ila atou e fia whaapea na ona tu mau i awa onga, ma le whaatonunga, ma le whaasinomanga, ma le pokalame le atua watu mai le laulange e ala ilo na alu pere Yesu Keriso, i le whaataunu ina i le mana lo na nganga, i le ia tātou wola ina le amia tonu, ma tātou no tāwhi mau e tusa ma le wala au, ina ia o mai le aso, whaapea nana tātou tutu mawai. Pa mena le tala tuspa ia, le ngata o le memo mua, o le tā ua le whaitotoa, ma futai oi ma u le manuia whaavau male ta maa.
Ai le mawhai o nei loa, le mawhai na tātou o le mele, pe a whai tātou tele talia ina wa o Yesu o le whaitoto lea, pe ana whaalongo le, yone mtapu sifuru whai pe whitu o leiwa. O ia o le whaitoto a maa moe, o louru whafo atu ma louru whare mai, o ia e te anga i atu le manuia longo winga. O lo manino ala fionga le atua ma lo whape nana whaamatala i se awala manino, lona fina ngalo ina ia whaatawa ina i tātou, le winga o le whaaola ina ma lo talia ino Yesu lan whaotanga wa uma. Saunia, fio mai Yesu e maliu ma tu man malo i a tongi le price, pena i whaalongo whaitau di tai au nei, le whaamanatu mai o le tusinga o le whimnga. While the winning of our salvation is a gracious gift from God. God chose us out of his love for us. Jesus died to pay the penalty for our sin, and the Holy Spirit cleansed us from sin. When we believe eternal life is a wonderful gift for those who trust in Christ. O ka ngaka uma talitonu ma whaatuatua ma latu talia o ia. A mea latou ma whanau. Whawhena mōna nā mea. A lewa tātou whaalongo le tai au nei nam tāpu le fitu lo whaipisuto suwha. E le sao atu. O ia o le whaitotoa. A o le whaitotoa la whaimene tala tuspa ia. O Yesu whaitotoa me momunga. E po e Mataio ne. E le isi si whaitotoa te sawa le malo lang. Ma whain tatou i uma o le ale ku ainga a wala te maliu e aluai. O Yesu le ala i le langi. O Yesu le ala i le langi. O le manuia e whaavau. E te alu i le langi. A e le sao le manuia e whaavau. O se oli le mea tani mai. E le taita ia o Yesu se oli. O le whaamuem. O lo walu se oli ma lo walu se oli. O le mea ua whai e ua ia. O lo le tali e ino Yesu e whai mani ma whaola. A o iai le ola nei mana tua mai. O iai lau whiwhiringa a o e iai le ola. A o tua atu le o te ele ma whaina tu e whiwhiri. Yesu alo whatu mai. Au mai se awa no. Whai ai. A alo whai taule Mataio mta apolo suma lima whai patotasi o whaono. O ngā whi me tale Yesu atu e o tau au te leilo. Leise kaimi e koe whapengan ko sala Moises. Pau leo le taimi o le whi au foilo o whai le taimi nei. E le o mo tuan. E le o mo se taimi munmuri o le taimi nei. O Yesu la le tala no o ia o le whaitotoa. A tātou fia ola le manuia whaavau ma le langi ua saunia tātou te iai le manuia na o lou talia ino Yesu e whai maua limo whaola o le awala le le manuia whaavau. O le awala langa wa umana tutongi, wa umana pei, wa umana whaia le ngā ruenga o le whaolatanga i le lalolangi o le mea muri tā ue whai o lou talia ina. A lefa meri tala a Mataio ia e le mawhai. O Yesu la o ia o le ala i le manuia e whaavau. O Yesu o ia le whaitotoa. O Yesu o ia o le awala te uru whale mo uru whale atuai i le manuia e whaavau. E le mawhai sisi o na uru atu o. Pe a e le talia Yesu e whai mawali mo whaala. E le mawhai whai e paulo le tautala o na o le manuia e whaavau. Pe a o le talia ina Yesu tasi le ala. Tasi le ala pe ona whaamamama tu se iona su whawha pe ono. O ia o le ala whaitotoa. O ia o le ala upumoni ma le ola. E le tai sao se 𝚟𝚑𝚘𝚡. A leua tu e whaamatala le tu se Mataio. O ko se maanga Yesu. Tu se Mataio. E to e titi ala ngatala no e to e titi. Wale ko kele ni se fia i le ali. Ai whamanatu tu se Timoteo mtapu mwofe pe whawha mai. O na aso ngatai. E toi o ese o mai le tele o tangata i le whaatua tua ma le taitonu. Ai whaasanga atu tala le vau. Whaasanga atu mea le manuia. Whaasanga atu mea mta upu tau te moni. Mta upu leanga. Mea tu ina nau o le olanga nei. I le olanga whaakerisiano. O se olanga fi nau ya so umai le nau se tasi. Se aso se tasi. O lo whaamautu wina o lo alofa i le ali. E ta tauna e soifua se olanga le leia so uma. Aso faiso. O lowo o langa e te tauna a whaapenana e ola ina le ami o tonu le atua langa wa umana peye ia le tātou sala sa tauna tātou sala ai. Wa uma. O mene whamai le, o le mena ngolu whamai, o le tari tonu ia Yesu ua na o ia le ala i le langi a wafoi. Ua na o ia lava na maliu
mo tātou ngasala ma ia ave I tātou I luma o le atua. O le melo na lua na e alainga o tātou whaamautuina o ia o le tātou whaitotoa le manuia whaavau. E le ai a sesi na maliu. E le maliu fo I se tasi tangata pa ia po o ai a sesi I le lalolangi le nei. E sui ai oe sui ai wana o ia lava. E le se o ngale wanga I mai e whai mai loa toi wha whai mai wa toi wha fau e le tangata na le maliu ke viso e wha penana sui tūlanga whai mai langa wa lewa. Le ai se me wha penga. E le ai se me wha penga sa mo I tono tuspa ia. Ka pia wa umi e toi sau Yesu e toi wha fau le mawhtanga le ai. Mena lo langi, a o le taime umai ia po ame ia lo visa po la le taime e whaperana e spaya e toi whafo. E toi whafo e ni le toi whafo. A o le taulanga po le tongiola le atua I le lo langi ale lo nal pere e le toi whafo e le toi whaia sisi whainga. E tasi lava ai paule mea tau e whai o lo talia ma lo loto wha mauralo mai kangoe maintain lo wola whale anganga ia so uma. O lo wola ina le upo le atua ma lo wha mawalalo lo mo le atua ma e ola ina le o langa wha kerisiano o le wha o le alofa pe ona talanoa ka te lima lua lo talanoa o fua ngā o le o langa wha kerisiano o lo wha matanga le ngang paia ia ola ina le tangata e mata alofa ngale leie on saif apalpale matanga ioi e leila se mea la toi whaia se si tongi ola po se si mea le ai. E le ai se si mea toi whaia lunga atu le mea ua lava matutoe it is more than enough. Lava matutoe na. A pau le mea whaia tātou o le mawhaia anu tātou ui le ala lea. Pe tātou te uru whale whaitoa lea o lo tātou wha maua lalo mo le atua. Ta lia le su ma le loto wha mau lalo. Wha to ese o tātou winga le anga ma tātou wha le tonu wa le ai ases. A watu se ma Roma tolu fe me a wanga sala tangata mo le o elevi inga ile atu le asis ele yon na no tatu fa ma wala lo mo le atu le ala ye le sile me tawa na tupu I le fetto le e ala na tala no fa pena le fionga le atu fa me to ititi ole tonu ye Yesu wana o ia le ala ile langi a wa o ia wana o ia foi na ia fa ia le tongi ola mo nga sala umalava nei ina ia tātou sawhanga ma tātou o atu I le maftanga ma le tamā o lo whatane mai melo no tolu loi o le ola ai I ona ala o le ola ai I ona ala a tonu e le tau langa ina ma lawi lo e a tonu e le lawi loa a tonu e le tau la le winga le a tonu e le e afo e le tau o lo ai lo le langona nga fa mai fam talanga melon todo o le ola ai I ona ala fa mai a tonu e le tau o lo ai e le tau ma tau ti ai oi ai pe tai e moni lava masao e whawhetai ai le masao ai tātou te whawhetai ai ma tātou whailoa ai ma le tamā ono Yesu o le si manatu ai e manatu foi va pe ngako e ka kwa ole ngalwenga le fa Yesu manatu tangata pe ia tau le lei nga ia tau le lei se tangata ini me alofa mani me wa e fa le ai ele ai se me fa pena ole fa nga ino tangata le atua malona fina ngalo ele ai se me ta se fa pena na sili atueles ai titilo fa solonga le atua mai keminga mai no fa solo mai menga mose nga yoya le atua umal teme mose umal teme mose suyatu umal teme alonga suyatu umal teme ole obosta alonga suyatu umal teme osua suyatu na lolo la ia ole pokalamenga le atua le fa ngaina a o e yai ma o yai le tai au ne a o se tangata fa ngaina ma o ai fa ngaina o te manatu e ale ye e loa o le pokalambeanga le atu ia tātou. A o le whamu moere ta sile mea lenga tala noa ai le mea le whamai o le ola ai I ona ala e manatu nis e ka kaunga maua lunga songa lona whaongaina e maua e tau matau tia ai e tangata I le whaongaina I lo tātou wola ina ona ala a whameta le tuspa ia o lo tātou wola ina ona ala e ola I lea loto maua lalo
whaalinga o le atua ile mana o lona alofa e whaape nana aliali oe. E te loa i o ia o le ala, o ia o le whaitutoa le manuia whaavau. O le tātou wola ina la, tātou te ola i se o langa mawalalo. O tangata fo ia e sao le manuia e whaavau, o e loto mawalalo, o e lātou te whaape nana whaatuatua, o e taritonu, o e matua tupu le alofa, e ola ina le whina ngalo le atua. Ma Yesu mtapasuma lima. Fitu lon whaipu e o tau tu mau ia tau, tu mawhia upu ia tau, so o se mea tu te manao ai. Pai pasuma leon fai o tau atu ma fua mai ni fua salmo. Fua mai leo langa whaakewisiano le tatu stano ai. O leo langa whaapenao na tatu ola ina le loto whaamaulalo, le loto alofa, leo langa whaapenao na tatu io ina le moni ma le whaamaunia o le manuia e whaavau. Le ala e melo na tolu le i le whaipuna sumatolu. Aua nei tātou manatu, o lo tātou wola ino na manatu lea, e tau sili ai oe, le hai. Mai le whamutalanga. E lo tātou wola ino a tonu e te tau hai, malau i lo hai peitai, e moni lava masao. Masao, whaafitai le atua, tasi lava le ala, ua nao Yesu whai toa tātou te sao e le manuia whaavau. Ai ai la se si ala i lunga atu le mena e whapenana ia na tatu titilo la ia. Kasi ala mele tono tuspa ia. E titilo ia le winga le whamatalanga pe ila le mena tupu ia ka niko kemo. Mele tala tuspa ia ina ua whapena o na ngai atu i le anenu mata upe tolu. O mata upe tolu le ili whaipule mele tala tolu anu whai upu e tolu. Olo, ua tali atu, iau whape atu ia te ia, moni o te whai atu ia te oe, a le toi whanau le tangata e le mawhai o nei loa e ia o le malo o le atua. Ua whai maini ko temo ia te e mawhai whape whea ona whanau o le tangata ua toi ina, e mawhai e ona toi uru, ofi i le manawa lontina e whanau mai ai. Ua tali atu Yesu, ua e moni o te whai atu ia te a whai e le whanau se tasi i le vai ma le nganga e le mawhai o nei iai o ia i le malo le atua. Praise God. Ole tala manino pe re whai tau. Ona o le whamtalanga o le ta maloa falsaio. Na wha mana mlama Yesu. O le tangata fialu le malo. O ila te te iloa ai matatu titilo e whamele whamtalanga Yesu. O le mele na iloa Nikotemo e winga i le malo. Na iloa i Nikotemo le tuspa ia. E pu lea e le atua o le a whaatuina le lalolangi uma. Mo lea a fia i tangata o le atua. Na wha iloa atu e Yesu le nei tala i le farisei o lea. O lo o mai i le malo i le lalolangi uma. Ione tolu sumoleono. O se manatu le lei, po se manatu te et whai loa atu ai, le winga ma le finangalo le atua i le tangata lea, o le malo lea o le atua, ma le malo lea ngai mai, e le mawhai ona e sao atu, i se tōwhinga, i se pūlenga, i se mea ua whae e a tau se suafa ua whapenana i longa i le lalolangi nei, o le malo le atua, e le mawhaina sao atu e se tasi, pea e le toi whanau, o le whanau la, pe winga lau tala, tato iai, o le facilitele, o le mai sento po le mawhawhau e tangata, pe o na iena mawhau niko, whawhenga o koe sao, o le mawhawhau whaalitino, whawhenga o toi ofi, i le manawa lo tina, o le winga na whamaitala Yesu, e tatauna e toi whanau niko kemo, e le vaimadanganga, o lou, o le aveseo le tatou tangata tuai, ai atalia Yesu e na te toi whaafowino tatou attitude, whaafowino tatou winga, whaafowino tatou tangata, a ve tatou o tangata ua toi whanau lea, ua whanau mase o la fou, ua whanau mase winga fou, ua whanau mase melelei, ua e whanau po ua whaapena, o na whanau wina e lou tangata se melelei, ina ua ave ese inga le tangata tuai. O le mea langa le tala noi tātou, e whai e oe whaatasi malenga, o lou whaatu ese ma lou wha maulalo lumo le atua, whapenana fio mai le mana na te avesea, ai ta tala lo loto e whauru whale Yesu e whai mawali mwhaola,
o ma se fulu fai po iva ma se fulu o lo tautino fe metale tu spaia tautino lo ngutu e o ma ele ola fa lo atu tautino atu ma eta fa lo no mo le atua o lau tautino nga fa pe nana e fa pe atu fio mai oe o le awala le o te o le ola fa va o le manuia le menga lenga tupu iang ko ke mo fumai tala o se manatu te ele nei o se malo o le a patino mai aele o se atunu po o se isi lawa i tūlanga i lona tūlanga mawalunga o lona tūlanga o le sala mōma i atoe whanau fōwina na a munmuli atua Iesu o le malo le atua ua uma ona a mata i loto o tangata whamene tala tuspa ia na whailoa Iesu e yei le whetenga inga lea o mara kemingi e o ale whetenga inga na a o le malo le atua uma na tua Iesu le loto o tangata whapena e mai le whamtalanga le i o se manatu te le nei o se malo o le a patino mai aele o se atunu ele o se ele whaakingo se kankokasi ele whaatino se whaatonga ele patino se ekalesia tufatesi ele patino se tanga se au kewisano patino le mele le malo le tala noi patino le malo le whamai ma o lona tūlanga mana o mia o le sala mō ma ia toe whanau fōwina na o mulmuli atu ane a Iesu o le malo le atua ua uma ona a mata i loto tangata tatonu venga inga luka mtapu sufitu e po sumatasi mai o le a ato atoa ona i loa e tangata pe a toe fo i mai Iesu e faa masino le lalolangi ma faa umatia le amio leanga e faa vavau Pailana manai o le mele tala noa i le whaamanatu lea i a Niko Kemo. Ma whaailoa Niko Kemo le winga o le whaamanatu le nā o le whanau fōwina o tangata lea na toi whaamanatu Iesu munmuri ma o Iesu na o mai Iesu munmuri ane Iesu o le malo le atua ua uma ona a mata o uma na tuifea o lou talia ino Iesu e whai malima whaola lo o langa i e whaapenana au mai ate oe le malo o lou iai po lou talia Iesu e whai marima whaala wa lesi le mea o le te tonu le tātou pokalame le tai auna nei o lesi le mea manaia e le ngata o ia whai te toa le manuia whaavau a o ia fo o lou talia ina wai ate oe le a wanoa i le malo o le tamā i le langi wai ate oe le malo lea o le malo lea wa o ina lea o ina Iesu Mose na se mese tasi po se fala putonga po se tangata to tasi po se nu le wa o mana tu o lo talia ina Iesu e fai mani ma faola pe o le mena le tau fa manatu ya Niko Temo a ele to fa na fo wina e te le lo le man lo le atua a ele fa na fo wina ma e talia ina ma e fa penana ve se lo tangata tuai ele ma fai na i lo e o le man lo le atua amen ele ma faina o loa ina le alofa tu no le atua ele ma faina o ai le mamalu le atua ele ma faina o loa va venga o le atua ele ma faina o tilo mata mata o tio le atua pe a fai ele to e fa na fo wina tanto era ngalenga to e aver fe au fa manatu en ko te mo fa pe atu ani ko kemo e manatua e au na to e fa na fo wina o lo Nau te fia alu le malo le langi, e te le alu di tō whinga whaafarsaio, e te le alu se tō whinga whaafamsino, e te le alu se tō whinga maa walunga. O le whaita to'olo walu le langi o Iesu, lua, o lo fia iai le malo le atua o Iesu, o lo fia wa ai manuia o le atua o Iesu le ala. Le ala nau iai, whaamatala iai Iesu ia Niko Kemo kasi na wha le ngata, e te ilore mea lea pea o le aso e whiu mai lea li. E whaamasino le laulangi. Na mata lo le laulangi. E whaamaunia ai le whinangalo le atua pea o na tātou. Tātou tala noa ai ma tātou whaasoa ai. Ina ia tātou tilo iai i le anga le lei o le atua pea o na tau whai e mori atu. E ala lo na whinangalo whaaliari pea o na tātou mata ia le tai au. Ne wai le tele ia. Wai le facility o le ale whaamoe o le lotu, tā pena i tātou. Tā pena o tātou o langa tātou te ngaru lue ai,
ia whaapenana whaatino e whenangalo le atua. A o le tātou malanga atu le manuia e whaavau. Mea ngai refe mei tala tuspa ia o se au ngā e whai le maliu ma whai ia mori mau e mau fole au na le atua tusa le la ua fwoi mautanga o se tangata tautua o se tangata ngalua o se tangata e whaapenana. A sili whanga le atua le ngaluenga le whai. E muri hai la halu le malo ka whai watalia Yesu e whai mani ma whaola. Ma e iai le manuia e te mata ai e wheololo nei mea matu tala no atu ai le taimi tatu te o ai le manuia lea. Mau soloi ma le tele ma le anonoa i le lofa ma le angaleo le atua lofa atali mai mai tala atu spaia e le 𝚜𝚑𝚙𝚢𝚛𝚒𝚑 mea ti ngā i le laulangi o tatu whangai na i lo le manuia le atali mai le langi mo oe maa. Ai mawhai o na tātou o le namanuia pe a whai tātou tali Yesu. Lau pule na vea niko kema le tue whanau le vai ma le nganga e whawhena e lo le malo. E whawhena e lo atu le malo, whawhena e vai, whawhena e lo, whawhena e mau, whawhena e le mawhai. Le mawhai lava e sisi. Leo tātou whalonga e manino ape o na tala noli e o na se furufa e poe fitu o le iwa o ia o le whaitotoa. O ia o le whaitotoa. A le fo tala noa i o lo whamanatu mai ati tātou whai punga i le o na sufa whai poe o ia o le ala. E tele la valani a wala lo whamanatu mai na vali mai le whenga tuai le ata manino na. O le o ese mai o le nuu o le whapena o le malanga mai e tau vali mai ai ia le ata o le malo. E whapena na whailo mai ai le winga o le malo ma le tu ainga tangata te tauna i le malo. E te tauna ola ina le mea tonu o le atua ma tātou ola ina. E lea o ngalo tātou pese ma aleluia ma tātou vivi ma tātou whapea atu e whaia mea uma i le ri o te ma whaia mea uma whatasi me a alo tātou o langa pei o le siku e lea le ri o lo langi le whai ne o lana ngā luenga le whai temi uma o le whaatau lea ngaina o le whai o le awala ave ese e tātou mai le whina ngalo o le tātou atua i le manuia le o saunia peno whai atu o le whaolataga ua umana saunia e ala lona fio mai ma liu tu man malo wai ai o ia le manuia whaava e la ala sisi mea tātou tutoe mawhawhau ai pe a e loa o na tātou wola ina pe whamai tala le mataupua le tusia PAULO le mataupua valu tusia Roma whamai ia o tau whasi o tio o tau tūtino whawhianga whainga mea e tala ni whautuanga tuspa ia o lo te tonu e whatatau i le mata upu lo tātou wolanga whaleanganga i lo tātou wola ina o le whinangalo le atua i lo whanau fōwina o sos tangata whanau fōwina e o le to e sau ia te oe se pala wale pe ti ngā mea le laulangi po o ame tutupu e te ono sa i e tangi u le lato mai e le whaatusa lia me ti ngā e te ono sa i ofu e kemika ki kilo kununga Facebook kala ka ngaka ma mele fai e mato ia fia lo talotu ka ke le fia mata tu o i pela tu kas o lo i le aso o le manaia o pokalame le atu o lo i le aso o le aso le tatu te vatali e le aise se sao mai o le aso le ali e le aia seise mawhai ona sao mai a o iei Yesu ma le au so i le tusinga Ione ino mataupoe ono. Mataupoe ono. Whamai tala i le mataupunga e ono lona whaipoe e ono fitu ma le ongo walu. O loo iei whaupunga Yesu whamai whaipuna e ono fitu o le ongo walu. Whamai lela whaitau tu le ono o le fitu ono walu. Whamai whamitala talu ai uo esenisi i ona soo. E to atele i tua a e le to e fo i atu i tutonu ma ia o na whaapea tu ele Yesu i le to se furu man to alua pe to te fia o ese fo o na tali mai leo Simona pe telu i ate ia lea li ie a mato o e ate o i ate o e upu o le ola e whavau Aleluia a mato o e i ate o i ate o e upu o le ola e whavau meno na tolu e tatu mtau o Yesu o le whaitutoa, o Yesu o le malo, o Yesu o le upu, o le melo na tolu te tau na tatu titilo e te tau o na tātou o la ina le upu, o lo tātou ui atu le whaitutoa lea,
e le whaamasinoa tātou se tō mai ma se poto e le whaelo mai a tātou. Uru whale mai a o le tangata poto, uru whale mai a o le tangata matautia sa e whaia le whaamasinonga, sa e ngā lua tonu o le kampani lea sa e le ai. E te ulu o le oso te alma oe, e te alu o le upu lea te tala noa, o le upu lea te olaina, o Yesu o le upu lea tātou tala noa, o ia o le whaitutoa, o ia o le ala le malo, o ia o le upu lea, whai mane tala e a pētelu, o ai a mātou wo iai, o lo ia te oe le upu o le ola e whavau, e le sao sisi le malo o le atua, na o ia o le upu e te sao ai, o ia o le ala, o ia o le whaitutoa, o ia o le upu. O le si lea mea tātou te tilo e, o le upu lea ta tau ona e tau fi mawina, e te tau na tātou wola ina, e te tau na tātou ngalue ina. A tātou loa le upu lea, ua whaingo fia ia te oe ona e ulu le whaitutoa lea. A e tā ofi le upu ma e talitonu i le upu o ke riso. O ia o le upu, a tala noa le upu, e tala noa i lona tūlanga longa character. E tala noa lona tangata lilo. E whaamatala mai i tone atu e whapenana e urufale atu le au auna le ie ma le whaamaoni. Whaamaoni lea, te le ani mea, e a fia ma le upu le tala noa e. Me nai whaamatala, ono suma fitu, e le whaapito le vesilia Yesu i ono so. Pe la atu te o ese fo i malantou ia, ai sa ia wha ilo atu. E ma whai ona lātou talia pe te ena. O ia e le i te atu Yesu i tangata e winga i ana o onga. E le i wha iloa. Ale pau mena wha iloa Yesu ina i e lore o so. Ka mena nisi whamitalanga. A e sa ia wha iloa ma ta watu le mea moni. Le mea moni o le tele lava o le wha alongo tangata i le whe au. O le whiau moni a Yesu o le tele foilea o rola tou vai luaina, ma vai ina, ini vaenga se lua, mua o tangata sa whamaoni ma fia malama atili. Ma i la tou ma te ena Yesu ona ole la tou le fia i mea na la tou whaalongo iai. Ole vaenga mua lana, la lai ona whaamatala Yesu le mele, ina ia lātou i loaina. Ai le i te ena Yesu tangata ai na whaamatala ai, pēna tau whaamatala le tai au nei whamai. O le tele lava, o le whaalongo tangata i le whiau moni. A Yesu, o le tele fo i le o le lātou, vai luaina ma vai ina, ini vaenga se lua. I te tonu ale i utaia, whaatasi ma le au so, na lātou a mai eise winga le ese ailo lātou taitonunga, ma le whina ngalo le atua tusa ma fufuanga, na o Yesu te tonu ina ia lātou loa, pe ona o mai me momona le ngata ua le fifia, o tangata sa wha maoni mafia malamna mātiri, ma i lātou, na te ena Yesu ona o lo lātou le fia i mea na lātou whaalongo iai, ona o Yesu o io le ala, o Yesu o io le upu, o io lo i te tonu, me whanga nei na te nai, i te tonu na ta upule ono le tele, tele ni mea lo ufa pēna, no whamatala i te na inga lea. Nā fo i reise talitonunga, e le eiso lātou moli mau tutu, e winga wa tala tu a Yesu me o au wa tasi ma ua matama, o te sau whaatau nuu whi ngalo utama, ai whemela ko kali o wa e pu vale i lea tua. O le lātou wi lichen leanga kali mai ei, ma avea ei o se mea wa white na i eo lātou langona, ma le fia ia o onga Yesu, ma wha manatu pe Yesu ia i le ai. Isa ra elu i teia i o kou whaalongo le lei le mele, e le whapea o sau i whapenane te ena o tau, na o sau i wha manatu ia te o tau, o lo tamā lo te toni a te o au tonu tamā, whaino atu ia te o tau, ia o tau, e to te manui ai te te e tangata. O le melo na ruanga inga, o le whaipunga o le whituwan, ina uatu ua e Yesu, e le to tele, ia ila, mai uatu ua e Yesu, ona so, ona fesili atu ai lea o ia, ile au so,
tali on fasile tole so sudua pe la to teu ese foi pe tai na tali mai pe telu o ai ama to wo ya isa ya te oe olo ya te oe le tali atu ai mama to mawai le manuia fa va mawai ma to le awal olo ya te oe le awala ma to te manuia ai olo ya te oe le tali o ma to wolanga olo ya te oe le manuia olo ma to manuia ai olo ya te oe le fasino manga olo ma to wola melo na lua mai wana o Yesu lava e iai upu o le ola e whaavavau e vava ai solo tangata ise awala e mawaailo lātou mapusanga mai le telo whaafitauri e whiangai mai lātou a o loo whaatali pia o ia e tali so se whaafitauri tele awala ka kokeo e sa ili la whananga linga whasiri to toa Yesu ile au so la sa kukukali la sembea e la sa o tau a respond pe koke o ngofo me ma o tau a ko fia ole mela wo ile isi vaenga la o utai ole mala tau ia o ai ole ma nai ole me anto famanatu Yesu manga ia tala pe telu ma to famanatu pe telu o ai amato wo ia olo ia te oi ona o Yesu lava e iai upu o le ola o ia fo i olo i ele tali o whawhitauri o ia fo i olo o nofo ma le pokalame a toa e manui ai tangata ai ono le tangata e whialuai e le mautonu na mafofau fetoso ina ona manatu e mai ole silangona e mai ole simlangona e angi mali savili to e mau sui e fo a le nofo a o Yesu o le tali o mea umalava o le tali o lo mai, o le tali o lo whawhitauri, o le tali o mea lo whiangai maoe, o Yesu na ke soki inga lo whawhitauri, na te sosoani, me o to umatinga ina maftia venga o mai a teia, a mai ia ia ngā mo whapena na amo tātou. Na ngā wenga Yesu e mama, e le mama fo tele whawhitauri o ngā a o le atua malo na whina ngā le ala le wha moe ma le sosoani mai na ngā le atua. Pena na tātou melo na tolu la ngalo tala noa i tātou mtau o Yesu o i ole upu. So se teimi lava e te tau na tātou. O le sao tātou whaitutoa lea. E alanga whaingo whio na tātou ui whaitutoa lea. Ina wa e tā ofi la upu mea whainga tala salamo e salau sumuna iwa whaipasuta sume o te teu la upu ia ina ne ia uang sala ia te oi. O le teu o le upu ma le ola ina o le upu ma lo tu mau le upu lea i le atua, ki tali tonu o le tangata whātua tua. Nanga lese, ele make sense le mele o lo talia Yesu e whewheru e kele whai kausa kuspa ia, e kele kakalo, e kele, a e ke whaape nganga e o laina. Se o langa i le lanolangi e te, la e te fia e te involve te tonu me tutupu e whawhitauri. Ele kai, ele make sense la mea o lo whai mai te whaolainga, o te tari tonu ai sele mea e whapena afe mei Yesu i o tau o e fua mai fua salamo e sili atu ma whaataua tele le whina ngalo na le atua e te tau ai a te tātou o na tātou whaatino ina le vaenga tāua na o le wala au o le atua pe ona tala noa le tusia ngaluenga mta upe wha pe melore ngaluenga mta upe wha pe sumalu e ase suafa la langi nei e whaola ina i tangata na o suafa Yesu e wala awai o le whamatalanga la le tusia ngaluenga mai e to o tele tangata e le mawhai o na lātou whailo atu le mea moni e le ai lava se isi ngoa nai le suafa Yesu e wala awatu ai mo lou whaolataga me momoa o lo ingan mata upunga whawhai pasumadua o le vaenga lo na whale o tatou mata o lou wala au a whai te fia sao i le malo ma e lo le whaitutoa le wapiapi o a wala e te ngalue ai o le tā ua o lou wala au atu e whaolaina ai tatou langa le tala tu sa Paulo le mataupua i le momoko ni tumtau sifufe mai e whawhewheo na wala au atu pe alei se tau atu e whawhewheo na talia pe alei se mori mau longo winga e te tau o na whaatino pe o na ngā ioi ai pe o na ngā lulu e lau whainga luenga i le haso ma le haso i la tolo tau atu
Ai alo waru pe iai ke ua. Whapea ai i le mo koni ni tom ta apsfulu. Olo iai upu ia lo whamanatu le apostolo e wha ai loa ia te tātou. Ina ia tātou i loa. E tā ua tele lo wala au. A wala au atu. E tau ana tātou wala au atu ia te ia. E tau ana tātou whailoa atu ia te ia. Lona whina ngalo. Ma ia whaatu mawina ia te ia. Lona whina ngalo. Awane i awe seina ia te tau. Ina ia ve tātou matangata ua whapena ona tani e ina le whaaolatanga Yesu. Ina ia manuia tātou. Tātou iai lona manuia ma tātou iai le alofa tu no le li. E whapena ona tapena hai tātou. Whai mai le whamatalanga Roma mtapsfuru. A olona whai pasumalo la whai tau atua. Awa ele e seli utaia male elen. Awa ole ali e tō tasi e tangata uma. E whaula ilo nā lofa ia te tātou. Uma lava o e wala awatu ia te ia. Awa e whaola ina i lātou uma o e wala au i le suafa o le ali. O le nei pe whape whea o na lātou wala awatu i le ua lātou le whātua tua iai. Pe whape whea foi o na lātou whātua tua i le ua lātou le whaalongo atu iai. Pe whape whea foi o na lātou whaalongo atu pe a le ai se tala i atu. Pe whape whea foi o na lātou tala i atu. Pe a whai ua lātou le awina atu i lātou pei. Ona tūsia e matango whia na wā lātou vai o e au maile tala le lei i le manuia o e au maile tala le lei i mea le lei. A o le i stai lātou umalava i le tala le lei a wā ua whapea maile i saia le ali e o ai ea tonu la mātou upo e tau longo atu. O le nei e tupu le whatu atua le tau longo atu. O le tau longo atu fo i le awhionga le atua lea. Ai manga ia, mangingo ia. Ma nei a tele toi whamanatu le Romano mta upu le sfulu. Ano whepesuma lua. O i le manino le ei, le winga o le tala inga o le finangalo le atua o le peon whatu. Pai mai le tusanga luenga mta upe whawha i pesuma lua. Le ea se suafa i le laulangi nei whaola i nei lātou o e wala awatu ia te ia. O lou wala aula, ma lou sa ili atu ia te ia. Ma lou whaatonga atu ia te ia. E ta tala mai le atua. Lona anga le ale e Yesu ke viso wawa. Umana pei le mele mo tātou. O le pau le mele whaatali o lou talia ina, o lou whaatua ina. Pei au le mele tara no ele romanga, maa ngai a kele. Ai punga suma lua. A wau whapea mairitus, e le maa se tasi e whaa tua ia te ia, a wā e le e se eseli utaia male e leni. A wā o le ali e toa tasi o tangata uma e whaula ilo nā lofa ia te ila tō umalawa o e wala au atu ia te ia. A wā e whaola ina ila tō uma o e wala au ilo nsuafa o le ali, o le nei pe whape whea ona la tō wala au atu ile ua la tō le whaatua tua iai. Pe whape whea fo ona la tō whaatua tua ile ua la tō le whaalongo atu iai. Pe whape whea fo ona la tō whaalongo atu pe ale ai se tala i atu. E wa ere me maa ngai ama le mele o toi whaamanatu tai au nei. E le ma whai pe fo mātou nei e mole ma watu ma la tō lo ngā lulue e tau atu. Langa mātou tau atu. Langa ngai e fo tangata tau mai mātou ma whai lo mai ate mātou. Le winga ma le leo le ali lea. Ma lona alofa. Mātou wala au e fo la i le ali ina e alofa mai wha maa ngalo mātou tangata leanga. Wha maa ngalo mātou se mātou te fia iai le malo. Ma o mai mātou. Ia le tala noai, e le ma whaino ta wala au pia ka le mala mampo o ile ke wala au iei. La rwa ngā lenga whaingo whie, lo whaitio mo lo whaitio pia whai. E le o iei se lua maftanga wa lata ma le tangata lea. Na ma liu ma toi tu man malo. Wa vei oi ma tangata o le malo. Ai le ma whaina vei oi ma au se tangata le malo pe a whai. E te le mala malama le tangata le o Yesu ke viso. O ia o le awala i le manuia e whaavau. O ia le awala i le whaaolatanga. O ia e mawhai na tātou wo le manuia lea. A whai wa umana whai sau whiriwhiringa. Pea whai wa umana whai sau whiriwhiringa. Lea ngai le mawhai o na whai ase me pe ale a whai wa e loa ma e tatau no ma oti lau whiriwhiringa. Pe ona tala noa ai le tusi alea Roma mtapu sifuru i po iwa ma le walu ma le iwa. Ma se furu whai mele whai po iwa. A o lea ua whai mai ai.
ua lata mai te oe le upu o ilo ngutu. Ma lo uloto o le upu lea o le faa tua ua mātou tala i atu ai. A whaia te tautino ilo ngutu i le alio Yesu Keriso ma tali tonu ilo uloto. Ato e whaatuina mai o ia e le atua na ye uoti. E whaaola ina ai oe a wā o le loto e tali tonu ai e o mai eina mea tonu a o le ngutu e tautino ai e o mai le ola. Pawaile manino māneia e sere matanga o fio a fionga le antua. E wha manatu a tiri pe a te i tātou. E te iloa ai sa mua mane nei tae ao le tātou pokalame pe ona tātou iei. E le mawhaia. E le ai a seisi mea i tu atu. E le mawhaia i seisi mea. O lou wala au ma lou te utinonga ma le wha mautu ina lo loto. E te iloa ai le alofo le atua. Ma le manuia o le atua e te o le o le wha vopeno vetu. A whai wa tala noa ele Mataio le fitu su tosu wha. E vai titi le wala. E wha ilo mai e le ko kele nisi o ai. Le ala mafua anga lenga to i titi. Le anga le tala noa ele soifuanga. Le melo o soifu mo lai. O rou tali a ino Yesu langa ele. E o men le teng. A whai na tupu ia noa tau anga ngata. E o mai le tai au le o le alava e vala au lava. Pe ia o na vala au noa e wha pe na fo o na vala au lo whainga luenga. Ma wha atonga lo whainga luenga ina ia manuia i tātou tusa ma le vala au e tātou. E tupu le tau longolongo i le fionga le atua pe ona whamaile. E o mangai e sufitu. O le nei e tupu le whatu atua le tau longolongo atu. Tau longolongo atu foi o i le fionga le atua. Ma kukele o mai e tau atu nei ngō makolo. Ma tu te le whailo atu ma tu tangata. E le aise mea te le aise mea lau whainga luenga. Ai whaafitai le atua ilona mamalu, malona matanga o fie, mau aiso mātou wawa noa. Ai tupu lau whatu atua i le tau longolongo le whionga le atua, peona whamanatu e polo le tai ane, e whawhiana e lope a leise tau atu. E whawhia a whai tau atu ai leise whailoaina. Lala lenga, pe au na mātou tala noa. Sa moai mesele atu nupele nei tai au, me mua e lo o le ala o io Yesu. O ia le whaitutoa. O ia fo le upu. O ia fo le e te manuia pe ai wala. O leise wala au e leise tali mai. E ala na tupu le tali mai. Ma e manuia mai loa. Langa la ue wala au. A leise me tupu pe a whai e te levi lo whai wala au. Le ale lo loto ma le leanga ma mea wo o ia te oe. Ta watu ia te oe sa mua te au ne. Nga sa wale alo le atua te a mai le mele te ola. So i fua ma e ola ai. Alu la loe, langa mai lo tato to ilalo. Tato matanga. A fio mai o ia ina ia. Whape nana e seina. Ma whape nana so loia. Le tusilima. Whalea nganga luenga le whiri. Whalea ngalo tato tau leanga. Awa taua me tonuina i tato ono lona meri. Lala me whatua iei. Lo loto tatonu ma lo whatua tua. Ina ia e talia o ia whai mo wali ma whaola. O le saonga le mu, o lo wola, o le ala lea le manuia e whaavau, o lo saonga le mu foi lea, i le aso o le atua pea, o le aso, o le toa sao le atua, e le aise se tuai, pe a tātou taunu iai, i le aso, a o ia, o lo tātou lawe ai. Ia, whamanui mai le atua le tātou mtaupu, nei tae au, tau i ne anga le leima, whapenana whalau tele toa e le mana o lo nanganga, ia, tātou a meisa tātou ainga mafuta lona so sia e ala na upu pe ona tātou whanau hei ono Yesu amene tātou talo lo mātou tamai e ua ma eu lo wanga lelei e matua matango fia na wā lo walofa i la upu e se le matango fia le so sia o la wafionga pe a mātou whanau longo ia wala au lava ma le loto wha maulalo ia whapenana pa iane se loto se nganga o e lo whaia whiwhiringa o e fo i lo tau te o e fo i lo whapenana tu whesili o e wha leongo lua te talo i le nei tae au ia mautonu la tau lo whinangalo ma wha sino tonu la upu i o la tau loto ma mātou uma wha aftai le wha ngaina le wha tau vai e wha manuia i wha longo so mātou ainga e mafuta mai lunga penga ta whailangi lunga le Facebook Live, mai se le YouTube channel o le Global Kingdom TV, maota malawa, wha manuia manga le leila o fia, wha manuia wha i e au mga luenga tutoe nei asu,
ia manu tele ina le alofa lau fiu talo ia ilo wanga le leila wa una whaatonu ma whatua mesel no fo ialo fa pia fole sunga to ina ma wauna le ia iaile fa unga fa wau le nei asu mātou talo i whaamanuia maanga le rei fo i le vi inga lo suafa Iesu o mātou talo ma ole atu e nei. Amene ma amene. Ia, manuia le nei, o uli ma le nei vai aso, le lofo le li, ono Iesu, mene.